Miss TV being Tavi Simgutam Kwan Tramnox Savolina, Kurumzeri, Lonina, Nasi, Marabi Pau, Pizeri. Nuin Mangani Chatagaba Youth Empowerment and Skill Flasky Workshop Ama, Manipur University, Haudokre. Manipur College Kaksingi College Week, Nasi, Haudokre. संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा जय बापू जय भीम संविधान अभियान थोरम पांगथोक्रे लोइनना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की त्रामा पलक सुबा इंस्टॉलमेंट लुपा करोड़ लिसिंग कुनिथोय हेनबगी सेनफम लौमी सिंह अकाउंट दा ट्रांसफर तौख्रे मपुंग एबा पाव लौबिरसी Numit Mangani Sumna Pangtok Kadoriba Youth Empowerment and Skill Flasky Workshop Amangasi Manipur University Department of Teacher Education Ge Multipurpose Holder The Arts of Living Foundation Bangalore Amade Manipur University Department of Teacher Education Gapunna Kusam Naduna Hodokre Thoramaduda Manipur University Vice Chancellor Professor and Lokendra School of Education former Dean Manipur University Department of Yoga Head of Department Professor T Inau B Amade The Art of Living Foundation की senior faculty Rajak Ranmanna Athoiba Mithung Singh Oina Saruk Yaki. From Aduga Mari Laina Manipur University Vice Chancellor Professor and Lokendra Fondokoda. Numit Mangani Sumna Pangtok Kadoriba Youth Empowerment and Skill Workshop Ase Yamna Maru Oi Maramdi Workshop Ase Maramda Aikoina Togodoriba Tawak Sing Ase Ningtina Gyan Tava Ama Sangi Amadi Aikogi Wakan Haksang Amadi Punsi Ase Ningtina Thamduna Aikogi Punsi Asi Sakot Laknaba, Honagadoribani, Wakalamadi Ishada Lakpa, problem Kaya, Wakal Sarang Naduna, Labagi Mahota, Niktina, Lakiba problems sing Adu Mayok Nava Matautai, Iram the Manipur Asida, Toiba crisis Asigi Marakta Asigumo Workshop Ama, Manipur University Department of Teacher Education, Silak Pasimak, Ladiba issue Asiga, Sandra Dravasu, Sandra Asiga. Taudraba Yadraba Todang Amani Kana Taruliba Asimak Yam the Nuai Hainesu Fondoki. And the educational personalities and the scientists, we thought by knowing that, by understanding their theories, we will be able to solve the problem of the society. But we have not been able to solve the problem of the society. Now, the NEP 2020, with this, we have come out of this all sort of stereotypes. Impaliski Manung Sanaleva, Morang Kampu, Awang Lekai Degi, Laisam Malanganba, Meitei, Sahitrama, Pan Buhat for the Senate, any Manipur Police now wanted Lautokre. Manipur Police na Tadrokpa, Sero Lamagi Matung in a high wanted Lautokra Mui, any Adudi. Tangzam, Tongamba, Maitei Sai Kunataruk, Apokpa, Sunin Maitei, Tiger Camp Village, Sagolmang Amadi, Winning Shumbam, Wedding Hanba, LAs, Amitlang, Jai Kuntra Matoi, Apokpa, Ice Ibohanbi, Lamboikul, Makha Lekai, Sagolmang the Guinea, Makoi Anigi, Mari Makong, Impal SPG Control Room Gi, mobile number 7085368633 the Pau, Pirak Nava, Kangalak Pagaloina. Makoi Anibu, Panama Honaba Pau Pirakpa, Muising, Policy Makedi, Ikaikum, Woodkani Haina Pali, Lena. Kanagomba sing the high Mu Aniasu Sang from Amadi Mating, Palamba talk about the BNS Act under section 249 Clause A Amadi UAPA Act section 19 Makada Tabak Lokotkani Haina, Manipur Policy Makedi founder. College Gi Marushing Mahi Masingi Lamda the Natana, Masha Masada Yauzarakpa, Haitoi Sing Tuerba, Magunkaya, Putokuna, Apami Amum, Ohenabagi Pandamda, Nashidagi Hoduna, Numitren, Sumna Satagadaba, Kamanpur College Kaksingi, College Wiki Torum, College Sing Principal Wairazuna, Maira Sokatuna, Haudokre. Nasi Torum Adu, Haudok Laduna, Principal Wairazuna, Kaksin Kulen, Ibuto Kamlang Bagi, Laibungdagi Maira Sokatuna. College campus Pauba, Maira Lamjen, Lamtak, Kibagaloina, College da Maira do Walk Matunda, College Firal Sinkatuna Toramado Hodoki, College Week Asida Tang Kunga Mari, Dagi Kunga
taruk phawna sports ki thoram tang kun taruk ki nungthil session dana debate quiz amadi extempore speech ki thoram tang kun tetna annual freshers bit amadi tang kunipan dagi first march phawna cleanliness ki thoram pangthokani hairi Financial Literacy Week FLW 2025 hodokpagi thoram Reserve Bank of India IRB Imphal Sindurangasi Lila Singh Korangkhong pangthokre Financial Literacy Women's Prosperity haiba theme makhada February 13 di kunipan phaw sathagadoriba Financial Literacy Week 2025 hodokpagi thoramda Institutional Finance Government of Manipur gi Director Ranjan Yumnam IAS RBI Imphal General Manager Office in charge and Sridhar Deputy General Manager RBI Samailo M Samuel Manipur Rural Bank ki Chairman Ave Kumar Regional Manager Financial Literacy Week 2025 hodopagi thoram Reserve Bank of India Imphal Sindurangasi Lila Singh Korangkhong pangthokibani Financial Literacy Lebak asigi oina RBI office punamuna saruk yaduna RBI gi Governor Sanjay Malhotra na FL Week 2025 virtual khutang da hodokha matungda thoram asi pangthokpani Lebak asigi miyamda financial awareness amasung literacy lehenabagi pandamda sahi khuningi leptana pangthokliba Financial Literacy Week ki 10 suba edition asina nupi singi sel thungi phibam phagadhanaba amasung makhoi gi nungai yaifana firep lahonbada hena miyeng thamli haiki thoram adu da wa ngangladuna Financial Literacy Women Week matangda akhang ahi kya nasu wapam kya thamke Thawal District ki manungda laiba Educational Professionals singda ICIB AIDS Prevention and Control Act 2017 gi matangda legal awareness speakre awareness adu Manipur State AIDS Control Society gi miyeng makhada Community Network for Empowerment kona sinduna Lamphel RD Wing da laiba MSACS की conference hall da pangthokhi tongan ba school singdagi lakpa oja sing amadi ZEO Thawal gi staff singna saruk yakiba thoram aduda state ombudsman officer Dr. KS Sasikumar Mangangna resource person oina wangang ki awareness adugi matangda kon gi president RK Nalini Kantana ek asigi maramda mamutana khangdabana maram oiraga ICIBS ka sagonaduna hingliba sing maru oina maheroi singda tati tawoina tawbiba kaya yawriba si lefannaba pangthokpani makhatanasu district asigi educational professionals singda awareness pibagi thormasi makhatana pangthokhigani haiki संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा जय बापू जय भीम संविधान अभियान थोरम 18th Kontokjam Block Congress Committee na sinduna ima Kabokong Lai Haraubung Awangziri May Lekai da ngasi pangthokhrei thormaduda MPCC ki President K Megasandra CRP leader o Ibobi CWC member Gaikhangam ex MP Maina Manipur Pradesh Kisan Congress ki Chairman L Nando Kontokjam Block Congress Committee ki President G Kalenjau Kawina Athobe Mithunglen Singoina Saruk Yakhi Thomadu Mari Lena CLP leader o Ibobina Ponu Kibda Manipur Toliba Sai and Helaklaba Irang Asida Wai Maset Amapawa Pongdoktana Ladiba Manipurgi Praja Miambu Hantaba Miang the Yengro Ladiba Asina Mahatma Gandhi na Panjaramba Non-Violence Dr. B.R. Ambedkar Drafting Committee Chairman Oiduna Iramba Samvidhan Ase Kongau na Rehaina Takbani Malemda Quiding Sound Democracy Satpa Lebak ni Haina Khangna Riba India ki Prime Minister Narendra Modi na Malemi Mapam Kayagi Kongsetta India si Democracy ki Mamani Haina Pondok Jarbasu Sahi Ani Henjilaklaba Sebu Panchayat ki Municipality ki Singi Autonomous District Council election Tawidri Masinatana Manipur ki Miyambu Narendra Modi ki Sarkar Asina India ki Saruk Ama Natabra Haibasi Manipur ki Miyamna Asobo Wahang Amoina Hangnarekli Bani Maramasina Marai Chaitrakli Ba Bharat ki Sangvidhan Asi Aikoi Khudingmak na Punna Ngakmin Asi Amadi Mara Setpa Congress ki Sarkar Ama Purasi Haike Manipur Bharat ka Mara Setpa
यामने शांति लेबा सरकार अमा हाइब तारती कांग्रेस पार्टी मतलब कई पार्टी उतना कोई करो तो वो नमोर अभी मणिपुर में बीजेपी की भी सरकार में बुलावा यामने हाइजन बीजेपी MPCC की प्रेसिडेंट के मेगेसन फोन की 2023 की मे की तांग अहुमदगी हौदुना थोकलिबा मणिपुर इरांग असिगी हरपा मतमदा इरांग असि थुना लोइसनसी अथुबा मतमदा ऑल पार्टी की ओइबा मिफम अमा कौबियु लाइंगाक फजना ngakpiu tangai phadrabdi MLA oiba phawba toksage praja miyam gi lanthum punsi ngakpiu haijaki adubu laibak laingak asina tabi khite madugi mahutta social media da awai khum tawduna laiki haina phongdokki Jadi pandang ini nasi pun thami. Asyik ba wakan non asida. Ekoi kuni mak kami na ini batang dun lagi. Nasi dia ekoi adu ki mati puan perdasi. Hiram kuni mak tu sujud. Shedit non. Ekoi pura mak mahan kere. Ekoi tak jeram bakar war tam na sidere. Bharat Sarkar ki masin tinam jawai scheme. Ngasi District Administration Zirbam amadi District Soil Protection Unit DCPU Zirbam anina sinduna DC Complex Zirbam ki conference hall da one-day sensitization program for DLOs, chairperson CWC, members of CWC, members of JJBS, Juvenile Justice, Care and Protection on Children 2015 and combating child trafficking haiba thorum ama Zirbam ki DC Krishna Kumar na haudoktuna pangthokre Thomasigi technical session da silent pieces on JJ Act 2015 gi topic ta DCPU Zirbam gi legal cum probation officer Rina Sanu Manang Themna different category of children child in conflict with law means child who is alleged for found to have committed an offense and who has not completed the age of 18 years on the date of commission of such offense. Child in need of care and protection means a child found without home, found walking on, begging or living on street ki matang da so high ki amadi combating child trafficking ki matang da malal program officer SCPS na resource person oina wa ngangki. Government of India की Ministry of Culture की मखादा लाइमरोल सिंगी सैसकोल पैलेस कंपाउंड इम्फाल इसना सिंधुना थासिगी कुनगमरी दगी मार्च की तारीख ता फावा नमित कुमना थोइसुना सथगदबा वर्कशॉप कम प्रोडक्शन प्रोग्राम अमा ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा लाइमरोल सिंगी सैसकोल की लोइसंगदा पांगथोखरे थरम अदुगा मरी लेनना लाइमरोल सिंगी सैसकोल की सेक्रेटरी निंगथौजम Premilana hai workshop pangthok liba se maru eba pandam di isai nongmai bu pamjaba hawalak liba angang sing makhong somba amadi makhoi bu yokhat na bahona bagi damaktani lamdam masida saisakpi sing asi mau oikrabadi isai gi lamdagi lapthok na leiduna tona khibana ayam bari masigumba chanabi asi lahinning de maram aduna horok liba angang sing bu takpi tambiduna isai gi lam asida amuk hanna khongdaraknaba asingba thorom ase pangthokpani haiki workshop hodopki thorom aduda laimol singi sesakol gi president S Rina amasung organization asi vice president L Bidarani su saruk yakhiba loinana maheroi punna kunrom saruk yakhe haukiba February gi tang kunma thoidagi hauduna pangthok liba basantosap 2025 lakliba March tang ani phawba pangthok kodoriba festival ase Ministry of Culture Government of India gi makhada Western Region Cultural Center Udaipur ga khusamnaduna pangthok pani thromasida Manipur gi masak narba culture ama oiriba pung solom don dholok solom utkrei thromase Gujarat ke Ahmedabad ta pangthok pani thromase Gujarat ki Minister MLA kayana saruk yadna pangthok ki tapasya a Center for Performing Arts Singjamai Wangma Pevya Pandit Laikai da leiba institute asegi artist tra mangana Saba team amana Manipuri culture utki tapasya gi media coordinator Yengkhom Sundar Singh na losingduna throm asi saruk yakhe PR laklaba matung hojik phawba lengak semdra leibasi kari maram leibagino lengak semba yaba majority MLA masing
leitebsu natte hairubada BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana hojik Manipur gi Governor atopa thabak kaya confine tawkiba maramna Governor ga unabagi tanja phangdabagi ni athubada unaduna miyam gi khallaga popular lenga ama semlagin haibu wafam thamlak le haina Kokomi Women Wing gi convener RK Tharaksana na phongdor kre Kokomi Women Wing ga ngarang BJP Manipur Pradesh ki President A Sardar ga maki yumda unarubagi PAODAM piraduna ngasi lampela leiba Kokomi gi office ta Pangthokhiba Paugi mifam amada mahna wafam asi phonokibani mahna makha tarduna hai Manipur gi hojik oiriba film amadi state asida PR lakpadagi hena tholak liba sarang naba kaya asida BJP Manipur Pradesh ki oiba firep kari leibage haiba khangdok naba Kokomi Women Wing ga akhanna unarubani lengak semba ngamba BJP gi MLA masing suna leina hojik phawba kari gi miyam gi khalaga popular lenga ang semba ngamdribano haibasi asowhang amani asigumba sarang naba kaya asina maram oiraga state asida PR lakhan badanatana state security na leiba ngakpa ngamludabadagi tholakhiba lamdam masigi khul ngakpa sing ngasidi apha pun tawbadanatana ahal oiraba ima ibel phawba nomai batna subadagi asok apan nanghanba asi yamna laibak thibani punam asi athubada kokhan ba ngamnabagi damak miyam gi oiba lengak ama athubada sengmadabani haina Kokomi Women Wing gi maike dagi taksin bagal loinana hojik phawba lengak semdana lariba asi karino haiba miyamna wahang asi hangbani maduda Sardagi maike dagi hojik Manipur gi governor asi Kangpopi amasung Sarsampur yauna ngam afam sing adu satuna kuki phuruki miyoi sing unabagi thabak sathariba maramna mahaka unabagi tanja phangdabani adubu athubada unaduna lengak semlagani haiba pahum pirakkibani haiba wafam thamki pagum phamadura saruk yakhiba Kokomi Women Wing gi ko convener Laurembam nganbina hai hojik thokliba lan asida maitei phurupna kanagumba amatagi mathakta lan dawal natte aikhoidi subnagi iramdamase ngakthok seba khaktani adubu Senapatida Assam Rifles ka kuki militants singa punna sakminaraga somdana India government gi lalong oina maitei insurgency group singasi muthatnaba lepalaitana thabak paikhatlakli Manipuri governor na thokliba order gi matung inna su security force na tampaki mafam kayada lepalaitana khwa amadi khulai kaya phagatlabasu Michang Mikhai Naiba Mongda Kuki militants sing di Pagat Pamata Laitri Asugumba India government ki lila kaya asina Manipur gi Praja Singna pre-merger status talak na bagi maram ama ohilakli khulngakpa sing phage haiba targasu nakal anima ki chap manaba miyengda thabak tawbiu madu nat tabat targa di Assam Rifles na sanari lila amadi satliba lisat ase khudakta lefalu mamangi matamda PR lakhiba kaya dasu Manipur gi ima singna awana Tidana honor kiba kaya adu ngasisu adumak honor kigani yariba makai atuma tamda miyam gi ihul khangna lenga thamgadabani haiki ai ji governor si khar chinbagi ma ke Kangpopi ja karida atopa akoi unana bagi kuki si unabai program ama adu chatpa kotpa adu laibadagi unajabani ai atubada unaraga hojiki haiba ima sina pambiri ba akoi loinam pamba popular government ama lenana bagi majugi matang tu ai soidana wari sajarakanda ai mayam tu keno tong no betok degi haidana sinjarake haibagi wafam duma tambire State asida president thamlak khaba matung state asigi santi raksha gi phibam phagalaknaba governor na sing amadi tamdagi khusu khulai khakta natana mi phaba punba sathrakliba khongthang asida singi lam singda kari karamba khongthang sing paikhat li haibadu khangba ngamnaba neutral over press media gi mi sing puduna miyamda mayek sengna khangan biu haina Kangla Tombi Mantriwan Bazar Board ki secretary Warepam Sanahan bina phongdrokli wafam singasi Kangla Tombi Bazar da hangliba relief camp ta Manipur da hojik popular government ama lehelu khungak pa phaba punba amadi mera paibi singda gian khangan ba yaroi Manipur da pia laknaba honakiba dissident MLA singna daita pugadabani haiba placard kaya srinaduna pham ki wakat mi pham aduga mari leindana maang phono khibani maang makha taduna hojik state asida tangdu leita da phim ama oingai serak asida miyam gi mihut oiriba singna pham tanabadagi state asi lengak ama lehendaba haibasi yamna laibak thibani amadi president rule thamlakpa asi yaningde asigumlaba tanpham masida state
asigi lengak pairiba governor gi order matung ina singamadi tamda khulai phagat pagi paikhat lagliba khongthang asi singamadi tam ani chap manana anaba mongda thabak sathari haibadu praja miyam da punna khangan naba neutral oba press media puduna miyam da khangalu haiki masida natana maitai phurupna irandam asidagi mutringaida athuba matamda miyamgi hul khangba mathau na leiba achumba chatpa mioi khanduna lengak ama semgadabani haiki boloinana state asida thokliba sahi ani phajilaklaba irang asida mafam maduda leiriba praja singda government na piramba sengyen su kumja lisingni ga sumna kunmari gi November tha phawba piram laba matung ngasi phawba pidana lerek padana tana praja miyam na su sengmai lanba yadre haina batan natana kangla tombi hairi mafam asi maitai kaya leiri haibasi government amadi miyam na kawum tawba sina sufam nongpham leitamna chaningai phawba leitraba tanpham asida hena awaba mo oirakle hairi amadi kangla tombi hairi ba mafam asida security force खुरक हांगदना थमलबसु ममांगी मतम सिंगदा सेंथोक लंबी वैरंबा मफम सिंग संग यादबना अवाट पकया मायोक नरिबसी गवर्नर मियेंग संगबिदुना सेंथोक लंबी लेनब सेमयु हाइबा वफम सिंग सु फोंगदोरके गवर्नर गी साइड तगी येंगिरगा कोकननबा हाइदे अवाबो कोकननबा इचाइसु लाइगलासु तमहनबा अदगी चानियाइ थंगनाइ फंगदबगी अवाबसे कोकननबा छिंबियु हाइना गवर्नर की मफमदा हाइजे मणिपुर थोलिबा सही अनि फारकलबा इरांग असि इंडिया लेंगाकना लोइसिनबा सिनबगी मौता खुलंगाक्सरिबा इसा सिंग फानब होनरकपा यानिंगदे एआन नुपियांग सिंगदा मियोट मिदे चथबा यानिंगदे इंडिया लेंगाकना मणिपुरदा अनोब लेंगाक अमा अथुबा मतमदा सेमहलो हाइना इंडिया लेंगाकता तक्सिलदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुक चनबा ngaikong खुलेन ngaikong सिपाई अमदि ngakso pokpi da leiba tongan tongan ba lup singi apun ba ama oiriba Committee on United Development Club UDC ngaikong khulen na sinduna ngaikong khulen kaithel da ngasi miyam na wakat mifam chathakre wakat mifam da saruk yakhiba singna thokliba irang asida India lengang na khul ngakpa sing mathong maram khangdana phariba leppu maral leijadaba mairo sing phaba yaroi Manipur da ano lenga ama athubo tamda lehelu haina thaba placard kyasu sina khibaloina kholau kyasu lauki wakat mifam da saru yakhibi pari imom kanna lup ngaikhong sifai gi secretary ke ina phono khibada thokliba irang asida lengak na irang loisinbagi mahutta mara lejidarba khulungaksariba isa isu sing pharnaba honrakpa yaningde lai su tamdura lejigadaba mairoi singna khutta khulai paiduna khulungakpa tholakpa India madi Manipur lengak na thohanbani मरमसिना खुलुंगाप सिंग फाबा सुया यारोय हाइके आइजा दे खंगना मियो मिने चथबा खुलुंगाप फाबा मा ओइबि सिंग याजनिंग दे खुलुंगाप सिंग अदेगी फाजिलिबा कुनसिलिबा से थोबो मतमदा थादोकपियु सिंग तम अनि थोंगमानना समानना लहेनबियु सिंग तम अनि समानना मियंग चंगबियु लेंगाक सासोला नोबा थोबो मतमदा लहेनबियु खुलुंगाप फाबा यानिंग दे अदेगी मरा लेजदबा छात्र छात्री सिंग फाजिन पुनसिनबा अमदी हारिबा थवंग असि यानिंग दे हाइना एकोई फमजबा मिफम इम्फाल ईस्ट की कोंगबदा लेरिबा स्टैंडर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल बु अतोपा कॉलेज ट्रांसफर तौखिबगी ऑर्डर कक्तबा अमदी थबक्तगी पोथागदौरबा ओजा अमबु कॉलेज असिगी नौना प्रिंसिपल ओइना ngasi join तहनबा थौरांग तौरपगी मायोक्ता माइरोइ सिंगना कॉलेज थिंजिनख्रै माइरोइ सिंगी खोंजंगदा कॉलेज असिगी प्रिंसिपल ऑफिस अमदी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस राउना डिपार्टमेंट खुदिमक सोलोनसिन ख्रै माइरोइ सिंगी खोंजंग नमरम ओरगा कॉलेज असिगी ओजा अमदी माइरोइ सिंग कॉलेज के कैंपस मनुंगदा संगन खिद्रै कॉलेज सोलोनसिन बगी खोंजंग संगसिलिबा असिगी मतांगदा स्टैंडर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी असेम विवेक राजना मणिपुर लेंगा की हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज कया की प्रिंसिपल सिन्नब ऑर्डर थोकपदा कॉलेज असिगी प्रिंसिपल ओइरिबी डॉक्टर एल बसंती सु यावरखिबनी अदुगा ओजा असिगी मुहूर्ता था मरिगी मनुंगदा थबक्तगी पोथारगदबा ओजा अमबु नौना प्रिंसिपल इंचार्ज ओइना हापसिलखिबनी हाइबा ऑर्डर से कपिनबा कॉलेज असिगी माइरोइ सिंगना मरि लेनबा अथॉरिटी दा तक्सिन खिबा लैख्रै माइरोइ सिंगना हाइजब वाफम ताबीबगी मुहूर्ता था मरिगी मनुंगदा थबक्तगी पोथारगदबा ओजा अमबु कॉलेज असिगी अनोब प्रिंसिपल ओइना ngasi join तौनबा थौरांग तौरपनी लेंगा के थोंग असिमक यानिंगदबा फोनोक्तुना माइरोइ सिंगना कॉलेज सो लोनसिन बनी मरमदुना
हाना प्रिंसिपल ओइना लेरंबी डॉक्टर एल बसंती बु कॉलेज असिगी प्रिंसिपल ओइना अदमुक लहनबियु प्रिंसिपल असिसु चलिबा डिसेंबर थादा थबक्तगी पोथारगदबनि मांग पोथारबा मतुंगदा रेगुलर नत्रगा इंचार्ज प्रिंसिपल ओइना हालुकपदा माइरोइ सिंगना तराम ओकनी अदबु हौजिकी ओइना लेंगाकना थमखिबा वाफम लेंगाकता थमखिबा वाफम ओंथरोक्तबा फावबदी कॉलेज सो लोनसिनदना खोंजंग जंगसिलगनी हाइना फोंदोखी अनौब प्रिंसिपल से कना हो मणिपुर कॉलेज की ओजा शंभुनाथ से अखोई थमाजु लोगदब 2025 की जून में लोगनीना अखोई मागी जु रिटायर मतम ओइदोइने था मरी खकी ओइने इंचार्ज की प्रिंसिपल न अखोई कॉलेज ता थारक पाइबसि जो अखोई अदुसु नुवाइजदे थाबिरके हारगदि अखोई मैडम दो मागी मतम दुबोक लेहन बिरा मतुंग ओइ रेगुलर ओइना थाबिरकनबा सरकारगी माइगदा हमजरी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की त्रामापलक सुबा इंस्टॉलमेंट ओइना लेबाक असगी लौमी मिलियन मरफुद्रागत निपान की बैंक अकाउंट सिंग दा लुपा करोड़ लिसिंग कुनिथो हेनबगी सेंफम ट्रांसफर तौख्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना बिहार दा अतई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कयासु ngasi इनॉग्रेट तौख्रे ngasi की थरम अदुदा बिहार की मिनिस्टर सिंह एमपी सिंह अमदे एमएलए कया गा लोइना यूनियन मिनिस्टर कयासु सरुग याखी लेबाक असगी लौमी सिंग गिदमक्ता साउथोक पोक्से हाइनसु प्राइम मिनिस्टर मोदी ना फोंगदोके कॉक्स बाजार की खात नोंपोक थंगबा सरुक तलेबा बांग्लादेश एयर फोर्स बेस दा सकंगदम सिंगना अटैक चथरकपदा सेक्रेटरी फर्स्ट लाइन सिंगनासु खुद हनबगी थौदोक्ता म्यूएमएस सिरे कयामन सोखरे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस आईएसपीआर डायरेक्टोरेट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ना हाइकिबदा मिसक्रेंट सिंगना खंगहुदना एयर फोर्स बेस दा अटैक चथरखी बांग्लादेश एयर फोर्स ना थौदोक असिगी मतंग लखोटपे याबा थौक सिंग लखोटपा हौख्रे बीच डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद सलाउद्दीन हाइकिबदा सही कुंठा सुरबा लोकल डिनर सिहाब कबीर कौबा मियोय अमा नोंगैन पांदु सिरे खरन सोखे एयरपोर्ट पाउथोक चाउथोकनबगी दमकता प्रोजेक्ट अमा पाखत लखी मदुदा याइंदब मियोय कया थोलखी मदुना मरम ओइरगा ngasiगी अटैक अदु सथकिबो अरंगनी हाइनरी सानबगी पाउदा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 का मरी लेना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो एसोसिएशन सिंधुना नुमित निनी चथगदबा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल टाइकोंडो चैंपियनशिप 2025 मांगोलगाबी कॉलेज निंगथौखोंग की इंडोर हॉल दा ngasi हौदोखरी थ्रमदा निंगथौल काउंसिल चेयरपर्सन लाइश्रम इबुंगो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र थोक्सोम लाइश्रम इबुंगो अपुनबा लुप निथौखोंग की कन्वेनर आइस नुंगसिबाबू बाल विद्या मंदिर निथौखोंग की प्रिंसिपल लाइश्रम केशव बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वुसु एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के फजतोना अथोइबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुक याखी थरंग मरी लेंतना डॉक्टर नरेंद्र थोक्सोमना फोंदोखिबदा तुंगी युम्बी ओरकदवा आंगांग सिंबु मयाई काबा सिंजाक की इपाक्तगी कन्ननबा हरुकबा नहा सिंबु सानबगी इथिल पीनबा पांडमदा थौरमसी पांगथोकपनी हौजिकी मतमदा सेल पीरगा थबक लैबगी सनबी अमा लरिबसी अफबा सानरोय अमा ओरगदी सेल तिंगद्रबसु लेंगाकना थबक पीरी मसी कानबसु लौन फोनसी हाइकी निथौखो म्युनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन लाश्रम इबुंगो ना इबुदौ ओकनरेल गी लाइसंगदगी मैरा लौरगा मैरा अदु सानरोय सिंगना शांति की मपाउ पुवा मैरा खोंसत अमा मांगोलगाबी कॉलेज फाव लाकलम मतुंग थरमद होदोकी चैंपियनशिप अदुदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लैबा ताइकुंडो एकेडमी कयागी सानरोय चहुम लोमना सरुक यारी ऑल सोरा क्लब्स कोऑर्डिनेटिंग कमिटी सोरा न सिंधुना सोरा हाई स्कूल प्लेग्राउंड चथरिबा फर्स्ट 9A साइड सोरा कप 2025 की ngasi सानकिबा मैचता कप FC संगम दबीना FC खांगसंगबु पंजल अहुम अमदा माइथिबा पीखरे कप FC की पंजल अहुमक जर्सी नंबर 9 जितेना मैच की मिनट 53 निफुनिथोय अमदी यांखै चतपद सनकी FC खांगसंग की पंजल अमदुना जर्सी नंबर 12 नितेशना मैच की मिनट 53 चतपदा सनकीबनी हौजिक अरोइबदा मरोय पाव मन पिजरी
Numit manga ni chathagadaba Youth Empowerment and Skills Plus ki workshop ama Manipur University da haudokre. Manipur College Kaksingi College Week ngasi haudokre. संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा जय बापू जय भीम संविधान अभियान थोरम पांगथोक्रे लोइनना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 34 सुबा इंस्टॉलमेंट लुपा करोड़ लिसिंग कुनिथोय हेनबगी सेनफम लौमिसिंग अकाउंट दा ट्रांसफर तौक्रे ngasi gi oinadi imes paudam sanok saba matang se loijele miamu amuk hana kurumjari